Atmosfera je odlična, jako su veseli i nasmijani i točno se vidi kako je njihov socijalni život tu upotpunjen. Ima nas između 10 i 15, jako smo svi veseli, pozitivni, smijemo se i zezamo. 2019. smo krenuli sa projektom Aktivni u mirovini. Jako puno ljudi se uključilo na projekt, ostvarili smo broj korisnika čak i veći nego što smo trebali imati. I nakon toga je bio veliki interes umirovljenika za nastavkom vježbanja. Formili smo grupe koje su se provodile i dalje se provode 2 puta tjedno za nekakvu minimalnu prihvatljivu cijenu za njihovu mirovinu. Treninzi su prilagođeni općenito toj dobi, ali također moramo imati individualni pristup jer svatko od njih u grupi ima nekakve zasebne zdravstvene poteškoće i onda naravno njima dajemo nekakve individualne vježbe, obraćam pozornost, stavim ih sa strane, prilagodim im. Dakle, ne rade svi isto, ali uglavnom vježbe jesu prilagođene toj dobi da većina njih može to izvesti, ali naravno uvijek ima iznimaka gdje moramo malo prilagoditi program. Kad se tiče voditeljice, samo pohvale, zbilja, cura zbilja zna i ispravlja svakoga i pomaže nam. Oni se dolaze ovdje družiti, piju kave prije i nakon vježbanja, jako su veseli, nasmijani, kvaliteta života im je bolja, svi su puno zdraviji, njihovi nalazi kod doktora su puno bolji. Uglavnom ih motivira sama grupa jer je jako dobra atmosfera. Šalimo se na treningu, uvijek je neka dobra atmosfera, uvijek im se individualno posvetim. Mislim da to stvarno pomaže čovjeku, osim fizički i psihički. Mislim, toliko se oslobodiš i nasmiješ i baš sve pozitivno mogu reći. Ja sad nisam jedno vrijeme, mjesec dana išla, imala sam problema sa okom i bome to mi itekak falilo. Jedva sam čekala da mogu doći, da se mogu vratiti. Da. Malo sam hodala okolo, ali to nije to, ovo je puno bolje. Vidite koliko su oni voljni se truditi, koliko im je stalo do života, koliko su pozitivni, energični, koliko mogu zapravo u toj trećoj dobi. Nevjerojatno je koliko mogu podići svoje sposobnosti i to me jako ispunjava i što vidim da sam nekom pomogla, da sam nekom podigla kvalitetu života i da su ljudi sretni i zdravi.